mathanguni na inetwalika nthini wa onenania wa imwe kwa imwe uteti na maendeeo otondo ni kwathitani kana mweni ula twivanie kwithiwa nake no vikie nthini wa studio na sekundi mbotho no kwithiwa uimumanya twinene maundu ma utongoi na maundu ma uteti na otondo twika mo kilunguni kino kia maundu ma utongoi ni onengae mwanya ona kumusia yesa ukesaithia no avikiana kumya mawoni maku yulwa utongoi na tongoi ala wanyuvie kesioni kwaku wesisia utongoi undu wende na wendavya wasisia undu kuthokometwe nundu atongoi asima mwathie kana nundu mutongoi usu wa kwathie ethani MCA akwathie chau akakwikata wa munyuva nundu ateti metha na mawatho maingi muno kethani muyumbe onake akwathie chau governor akwathie chau akekata senator akuya akatwa bill vanthini wa senate wesethia ni watetheka tawi mwene ndi kuoni ngonenga ivuso ya kumya woni yulu wa utongoi ndi itu ya Kenya muno muno elembeta itu yo kamba na indi utumani waku wituma kwisela ile 395 ile 395 esi namba utumani mukuvina vaindevi na indi mitandaoni onenania we imwe kwa imwe vaya ndeni wa Facebook Mutongoi TV na ndeni wa YouTube ni Mutongoi TV official na indi wevikia na kutwate ya mutandaoni wa Twitter @Mutongoi TV ke @Erastus Kithuku na yu imwe kwa imwe nendo muthocha mweni ula twina kene kendo isaithia ni wa mumanya na tuende ya na kilungu cha muthenyani wa umundi twende na kunenania. Karibu sana mheshimiwa. Asante. Yumwanyane waku ukethie mwene ndi na uyimutavia masitwa nikenda twambi. Thank you very much. Nice. Kwa masitwa ni toa Nzaba James. Ni mheshimiwa Mulango Ward na Chambe gosa mwana nikethie mwenenzi wa Mulango Ward na ngwithia asasio nzengo asiani mobea nundu akuthianza kuye na kuona na ile como represent katika mbunge ya Kitui County. Thank you very much. Aya, nende niwethe wa mumana ni Nzamba James MCA wa ward ya Mulango. Alama ya kule Mulango yeva, Mulango Kitui chakati. Yes. County ni namba 15 Kitui. Na yu nienda twambie kuyene ndingi matetha mesi ya wa MCA na nienda onesanga malilikania kana ma MCA metha na mawia atatu ethandi na vete veo ya wa oversight, veo ya legislation na veo ya wa representation. Ku MCA tu ndo maana MP niwese metha mabathiwe kinando. Na lakini weza aithia MCA thukuma county ne thukuma na ofisi wa governor na nitwese mpetha mpinge cia county sitha kwa executive indi MCA mawiyasi make okukona no nginya tete mwene ndi akwate chao maendeeo va kisioni na yu Nzamba nenda twambio va wile ndi kivilane kiu kufikia vau miaka esuwe kalata ni kwate tamu ya kuyambe ndini wa kivila kicha MCA ward ni ya Mulango mwene ndi wa Mulango utonyo mutavia kana utonyo mutavia enendi matethekete hata kumana na utongoi wa kufikia vau. Number 1 ni Rastas. Undu tuweta katika functions ya MCA. Tutawasema number 1 ni legislation. Number 2 ni oversight. And number 3 ni representation. Representation ya kwa MCA. Net la karanenda katika public participations. Na tuyosa maoni mamwenenze. Na tuyosa maoni mamwenenze tuitwa katika budget. Tuweke katika budget, tuisovya budget ito. Tuamino sovya budget ito. Ofisi wa governor kana unho executive ukika kindu kita implementation ya budget ila tuweke kana metho committee mamino the committee budget ila me tunekete kwiki budget ito ni to legislation tuweke budget tisawa dia ma represent kwete va katika budget you katika budget neka legislation itina wa peke ndio oversight twenda hata committee tuisisia uyola tunanenganete ni wikiwe na wikiwe kana wikiwe na esai kana wikiwe nai aje kitu ngenda kwamba tabia mwenenzi ndambeta kwa tabia maondo ala tuikite. Yes. Number 1 MCA alikam bungeni kana kivilani kwa kivilani ndulika hapa ya ni kana wende desi mondo governor kana ministers make ulika vaya ni kana oversight silikali isu na saingi no mweze mwe kwa lusana na governor kana mwa kwa lusana ministers ni kana withie ni oversight sindu syaku undu siele kwa oversight wa tisa sionze katika kivila wele kwitha mwetheka no visi wa executive saingi ni mwithie amukunwa ni metho ni kana ya wikike
undu waile pekethe na conflict of interest. Number 1 katika projects ila tuithito tu realize Mulango ward. Yes. Katika legislation part itu etu kite kila ward ite mwe 70 kilometers. Na ward ya Kitui Miongwena. Na ward ya Kitui ni Miongwena. Na Mulango ward katika 70 kilometers sisu this financial year na vitie etu natemie 42 I mean kilometers 42 kilometers na financial year yoka ya mbo bingwa ya bingwa twetelete system ibingwe nikanasi ya mino bingwa tuteme balance ya 28 kilometers ile itialete. That is one of the project ila tuikite this financial year. Number 2 peki butunekia bandu wetu wakatulani project tunekia ya shallow well, tunenza very big shallow well. It's a very mega project. Na shallow well isu tumia kibu katulani pa ya Kalundu ito mwilini tuaguse kibugu kuma mwilini tuete katulani sokoni na tu elevate itangi itangi isu elevate tu before na ya pasuka na tu anengane contractor la we kitu tu asia the only thing we can do we can pay the finished job ko ya tu asia contractor la na kuma yosu kata asi okay yosu ingi na nenoni tangi no mini kwikia kwaka it's very good ile nesa na yake ya pipes ya kibu na cha testwa o yukibu kiu tuenda kuikituma kilike kamuti tukituma kilike nzukeni na tuikitwa weze kuja katika environment ya nini surrounding ya Katulani mawedhi uloloko mawedhi uloloko ma Katulani pau sokoni ni makwata kibu. Point number 2 fekiru kitwa dustless town. Dustless town inengana ni municipality. Mulango ward katika municipality. Ila tuasabase budget ni municipality hivezo Kitui Central. Kitui municipal. Yes. Yes. You municipality waitu sobeti ile. Pena mwingi na beba Kitui. Municipality tunenge tusenata ile chata. Ya mwingi ndina mbeo dhuko mapio. Ya Kitui town niko dhuko mapio. Nundu niyo tuambise nayo. Katika account wa dilesi katika municipality. Imoni Mulango Kitui township. Changudia East, Changudia West, part of kwa Mutonga, Nzambani, na part of Cholori. Nuona? These wards kana wardino ni benefit ya kuma kwa mbeza siulas kuma kwa World Bank. Na mahoteli alama ya katika World Bank. Na hizi tambunge ba yetu ikusobya meya. Number 1 etu ekiambe zino nikanito komando maitu. Ko number 1 etu nino sietu ekia besa sia dustless town. Dustless town yeno tunanenge Katulani niyo headquarter ya Mulango ward. Na nundu Katulani niyo headquarter tunosa soko wa Katulani tunekia lami wonze Kidhiololo kanoso ko ni wonze soko wonde wa Katulani kudhiuka kwanze wena lami pena lami na lami thoto ina issue na contractor nundu ndai kia lami undu waile kwikiwa na nene tie that complain na natuma committee ya LUD nundu katika oversight monoto ika oversight tutuma committee relevant committee la ya weyosu hivi kata isi sio yola udhukumitwe na twatuma committee atamia mandike report nikana usikuda ni tuisi uyolo udhukumwe kana ni wawo waipa nduta Mulango Polytechnic. Yes. Ito na maki nomba ile nene mono. Mana tujitie dom. Na ma tujitie dom. Tuno moka ma change. Ma seno mambe kwa nkiwa class na workshop. Na tunaki workshop project nene. Tumona class na mobisi. Yes. Project ya 10 million. Na tuna maki asio ile. Yani maundu amwe katika ala twende kwika Mulango ward. Wa sisia pandu ta Chambiti. Chambiti nituinzie boho.
this week utunene twivika wakatano tukeza tuminie ngawaya kwinza boho ya chambiti na ene ndema avumanyo kibu na ene nzima nyo kibu na hii ni maendeleo ala tukwithia twende ala twithitwe mwenenzi watu sakwini kana twike wasisia bandu ta zukini pena damu tunanengania ndiambire kwikwa lakini katika process tunatumia engineers na kila mtu wonse nikanaweza kwithia nituambie misukuma inzwe yes waiba ndo takathungi ituna bingu yenzia na bingu yenzia ile imwe endete mwilini nengi endete na kitamba saidi ya kathungu na bado tunaweka grading ya over 14 kilometers kathungi katulani taguo so pena maendeleo mengi yes ala already me katika progress ala mwende na kweka exactly ala mwekete ndi muvya muno wa kueleza kiu ndi veke ndo ndana iwa winene ya kindu cha witi cha wima wa mwenende very thank you very much yes twasio wa wima wa mwiti wa mwi wasisia katulani katulani ya health care na twalika kipilani number 1 itwasukumia katulani ina mbatwa to level 4 hospital tunasukuma katulani twanengwa doctors matakitali oi katulani pena matakitali atatu 3 doctors katulani tuna clinical officers Monza katulani tuna nurses njise oi tuna nurses senata so wasisia witiwa andu maitu na moso mulango ward hospitali ya kwakwa ni nene betu muno already kubika balai wasisia bengi changunga ni akitwe na bena wing itabingwetwe lakini we thank God nundu tuna CEO tuna nurses na tuna lab technician alama siasia wa kuthimando idhimi mulango tuna dispensaries po mulango shopping center bena dispensary sio thukuma ni AIC na sio thukuma ni sio thukuma wadika kangalu pena dispensary waiketundu pena dispensary waikathungi pena dispensary wathiwi pena dispensary sionze ni sio thukuma yeah okay na yakalia the same yes bebe kindu kingi muno kithia kivata twinene wa maundu ma maendeleo kwa mwene nthi na bebe kindu kitwa usese wisa ithia usese yotevo ni kwethwa na siko cia ungei siko na nthuku nginya cia uani twinene nthi no award ya kuya mulango be mataa metwa mamulika mwizi na matethia cia muno usese wila njata ngala kone iso financial year no yoka mataa mamulika mwizi nini nek tuneki kidumulani tuneki anpeto aya kalia tuneki mata we ipe wendete chandui peka soko kebu tuneki mata chambiti tuneki mata na changunga tuneki mata yes matano tuine no itunena nanenga ni matama kangalu kana ba kwa matama katika this financial year yes na this is anytime budget nundu twabero kisikala kintu choze system cia mino ko bingu to advertise na menengame ko in terms of usese yes kimata cheni kulo kwingi twikite tikila bandu bonze ngwase twikite lakini namba nene ni twende kwikia wiki lili ni neki umata this financial year in fact on andi minute mi tatu twamina kwikia kwa neki tikindu tuyamba kwikia mothe nomwe lakini in terms of kuendesia amaendeleo no twende kwikia aya naindi bena motumani ba enende mende na kunena na ve umweva no kwizila ilita tukenda imwe tano akase nsomo nkulenza mbakana kawaya none na mbunge ai uzo yakule yulo ayo msiye ungi ni kwati ono ni wa ward ya no
kulingana okay aha ongea cia Mutongo TV mwivata muno kwitu Erastus okay ninakuelewa ndo na Christine nene yulo wa report twithe twasoma yulo wa mathango ni maitu yulo wa aume ange maende na kuitabia ciana nini muno cia grade 2 kwa mundu ume itabiti kana ka grade 2 kindo kithogu muno twazia aume mama thembosu osumbi wa tukuyona vevina ngozi kwa kubwana nzamba to maundu ni mama maendeeo nikenda tulika Uteti naona kilungu ni maundu ma Utongo na maendeeo na Uteti thino wa mulango ward tawikale tovo kwa ivinda yasa na ni watu kana we wovo sei wovo mulango na ukaveka la muno na ukavikia na kuona mathina hala mekumbela mwene ndi wa mulango ni mathina mevala manene muno mekumbela mwene ndi wa mulango mulango ni mathina ma mulango timonze mekila side pe side imwe thino akibu pesa dimwe tethino akibu aha pe bandu betu akathungi katulani na nzukini thina munene muno wa side isu ithia wakibu pe andu ma menda bakwi kilomita ile mendete kuta kibu na twas nengane solution ya kibu katika area yesu tutatwa mina thina munene thina wa akeli withia katika ward ya mulango wa malelu na thina wa malelu nundu akwithia resources ile tunacio timbingi number 1 malelu mengi makwenda ubingwa opening kubingwa kabisa yes lakini wasia dozi ila sibo county katika ministry ya Liud wekija ndoza taili ndoza ili sibingwa malelu ma ward ta 40 tilaisi tebina wala in fact tukazia twinenge na ndoza hizi ndukaolo nisiduka tisawa kukazia winenge kila ward ibingwa malelu wiki umwe kada muyumwe ndoza hizi si komanye kaunti yonze yes nichugwa mwaka umwe kana miaka ile na si kwa miaka ile number 2 number 3 katika thenongi with ya wikumbela anduma mulango yes twasha doza kubingwa malelu kibuza kale kwa mwe na kibu kibu muno saidi hapa thio betu akathungi yes katulani nzukini na saidi yo imwe cia kwitu na niko ne wiye wanene amuno kula mukwenza ndobo isino cia muthemboso thina wa katatu ni stima kwi kundu kutabikiwa ni stima na makwitha na Maendeeo sukuma transformer so no isi obisi wa MCAT yes ndi yao nengane stima stima mono ite katika obisi wa MP yes lakini pena thina bado wa stima anduma mulango kwi side mbingi sikwenda stima ange masi yako ni dark corner kana dark zone nundu akwithia kwa kwithia na nyao stima kwithia na kibindu kithi yes ko azu ni mathina ala manene anduma mulango umunzi mamino kwithia we solved kabisa undu mulango ndio na thina okay na ndi mwanda muzee cia nende wa kilungo na kuni kwene unenga ivuso ko kwa mbonda bia Utongo ikisione wilanje ata na ndi ketha yu mwekali na mwene ndi wa ward ya mulango kauntini ya Kitui twina mheshimiwa Nzamba ula ni MCA waku utumani umukulie kulyo kana umya woni waku kuyana na maundu ala etha etwelesia maendeeo na kwika kisioni ketha na wonete maundu asu na ofikia pia kutabia ye kweli maundu asu mheshimiwa kweta ni mawo kisioni mekuo ko nena na itukwesela ile 395 ile 395 sorry na indi isune namba utumani mukuvi na vaindevi watuma SMS kwisela ili 395 vainde vaiki ndotilwa na indi ngalikwa ya mitandao vaya ndene wa Facebook ni Mutongo TV tu live ndene wa Facebook enda oti otomani wa kuvau na ninguona ikulyo woni na indi wendabya kundu kuthukumitwe ndene wa kisiwa chako ward ya kuniva Kiliombunge county Atongo imathoko mangite ata
kuma ila wa manengie kula mwakani wa 2017 kenda ndathukumite na kenda no thukumite tutavye vande ni wa Mutongo TV nondo kilungune cha Utongo Uteti Na Maendeeo twitha twikunikila maundu asu onde mandwani Twitter twate @Mutongo TV @Erastus Kithuku ndicho kwa kubana nzamba nikenda wese ithia ngusoma mautumani maene ndi itina weza ithia mundu ayete kula enela ena njimuno ya ngeka hai nweza hivi anyuva ayamba kwa kisione ni ene ndingi bana ni wa mayazi ato mande MCA witwe ni waye MCA witwe twemwe wa MCA witwe MP witwe ndane na mbunge sindo zya muthembozu ni chao kituma tongo mwane ngwa lingeliane mwene ndi wa kutongo sena kumathukuma muvikie na kwethwa muya yani wese ile wabikabu yani we notobikie tu ni mondo modo kwa mwene ndi ni wolo ni wopyu nicho kidana thina na kwa tongo Erastus nendo tabia mwene nzi yes na ngota bia nesa andu ingi melika kibela ni menda mendo thukuma ende walika kibelane vaya pede amukusanya mwingi number 1 no lika kibelane no ketha governor le komo iwana na iwana ke personal interest kana kiuthukumi no ketha kilo kwenda ticho kwenda kana ndio wa chama chake na governor akenda kutesa no tese governor kana executive ikamwandika maundu mana kwako no ike no ile kwika kwa number 1 wa mino lika kibelani andu ingi malika kibelani alignment yoni mata we alignite utewiba ibindesu thukuma peundu utona ku align na governor nona akwiwa chama kingi ukawipo ne chama chako number 2 wona asengi mundu na wendi munene wa thukuma na alikabaya ele thukuma ni chama kingi kila choto abaya chama chako kitona kwitha kina mawendi macho no ketha na kwina interest ilo kwenda ta mundu nikana thukuma ndo mako na sile akwatika number 3 wona atongo isengi mayuwa kisioni yes ni demand sia mwenenzi mwenenzi ona mundu wa siasa amwe mayona muteti na kiu nicho andu ingi alama tesi maendeeo meka iko senene ila mwana mundu wa siasa ndokone mbesa ila mwana mundu wa siasa ona mundu tona kuteta ona mundu tona kwete maendeeo onda mundu utona ko mutuma nikana kete maendeeo kula mwe lakini wasisia mundu no nukundete 50 mundu nukundete yana babinda maingi twithe atwasia nzia twithe atwasia mwelekeo yes tandu masiasa na nicho kitu bya ndwingi masiasa menda ako yake sioni menenga dembesa wiki wambe medelelo meguli ini zioka wiki wakeli ninenga decho ayidi akapotea ayamba kupotea batiti eye manzanga tubeza ayuko wengi ekoma nandu make na number 3 MCA ndena wasia ya ndena otoni wa kwikia wa kwasia uyono no thukuma wa na withukumwa executive ikaze ndi uthukuma umebyaba wala good relationship ingwatanio ninzio katika uthukumi waku na executive idha ayendeka nayo exactly yes cha mwisho ni mbunge bai kwitu mbunge tuisobya mayor na tuisobya projects peke ketwa equitable distribution ya resources yani mwanye sindu bai mbunge tuisobya ila to meet our legislation legislation bai tuisobya mayor yu tuyazitwa ana maleno yes peke kitwa equitable yani mwane katikati with emboni wodi ya mulango MC wa mulango epo na atepo twamunenge million 30 sia maendeeo emboni wodi ya nu twamunenge million 30 sia maendeeo emboni wodi ya Kitui township twamunenge million 30 sia maendeeo wodi ya Choloni the same tuwe twa sindu equitably nikanitwa mino siana equitable
yu katika ward ya Mulango imesisia mathina ala me Mulango maingi ni nyao ni malelu besi zumbingi sikikwa lelu ni township izizo either ina malelu bakubi monze ekule thina ola ibota niwo ni wa mata aiko mata mekule ungi ni wanyo ni wa wheat wiko besinge wheat ni ili cho kikika exactly aya twene ni omondu ma uthukumi nondu e ba account ya Kitui we mbunge ni account ya Kitui uthukumi thino account ya Kitui twene ni katika undu wa elesia ngwata niyo whether utena ngwata niyo nzio na nkava na maundu macha majao maendeleo ni maundu ya kuikika twisi uthukumi wa account ya Kitui onthe ungwa governor Mwandu Charity Kaluke Ngilu otonyo nene uthukumi wa Kitui hata kufikia vau miaka isu mwithi tu tongo-ini enende mavikia na kumunenga kula na mamunyuva thini wa county ya Kitui wisaithia ni mwatongo cia bunge na vamwe na executive uthukumi wili hata county ya Kitui utonya kuoneni hata number 1 miakeli yambe peno uthukumi musio in fact miaka 3 yambe twaminolika kivilani nundu kila mundu wonze asiaizi kwa ati ya mwiyo na assemblity na mwiyo undu kwasya lakini dakika ya mwisho twethia tea about mwiyo ni mweleka lanzi executive na mbunge ni mweleka lanzi tamwako niwe kura ni enenzi na mwisu anea ni mwithe ana differences lakini differences yenu sika thezu bayanzi sipate mwenenzi maendeleo cha mwisho nkwasi ya uthukumi witu na governor tiundu governor wambe wathukuma governor wambe aziti kwikia infrastructure na usobye malelu city infrastructure malelu ndoboi kwa kamyako hospitali kwa kasindu siokoso governor no hivyo priority yake ambe ni wheat wa mwi hospitali na wazisha budget itu tunenganite pakuwe 3.6 billion katika wheat kwa ila governor Ngilu alikile number 1 ni tuandikie madaktari doctors ainge toka tuandika clinical officers toka tuandika nurses ainge na tuandika ndo ma records kuweza kwithia aim yake ni kana withe wheat wa mwi ni whether we considered number 1 was a company la siende enesa onetha ni kukwa kutangasa kindu cha mbema ndika thukubimo masiasia ni wheat acho kitu muona athuko mengi menengo insurance cover ni kana wese kwithia wina nzio no thukumenesa na production ya kwiketho yulu ku enio ya thinking ya governor wa Mwandu Charity Ngilu na sia mbesa mbingi twike katika wheat na mbezila siekia katika malelu chumwa katika malelu si atilwa namba nene siekwa katika wheat na nuisi wekete mbesa wheat ni sioneka nuisi number 1 nike wage bill ni ambata wage bill ya ambata ini mbesa lewe wa thukumi wage bill mbesa ya kwa thukumi mwaka mwandika matakitali na manasis nonto advertise mianambe wa manana more than 400 miana na miana sila to advertise in wage bill yoka yambata over billion imwe ithe iba yamba kwa thukumi billion isu imwe ina ate mama lelu ni naka ni neka sindu ingi kwa pena priorities si governor la ibo na governor longo na ibo before tebu itini county ya Kitui ni thirwe mulo kama mondo ma wheat na thirwe twika vote mbingi enende maiteta yulu wa wheat muno hospitali wa Kitui referral hospitali wa Kutha na enende aingi onthe no ilungu kivathukanyo vanthe no mutongoi nimethito maiko na simu mayase kana wheat county ya Kitui ni mutamba ikuvyu nituonie senator onake senator mheshimiwa Wambua ati ase wheat wendeni wa ICU na wembea kana wheat no munenga mbesa ila mbingi vyu thina walikila basa ithia mwenenga nembesa mbingi indi wheat kwa mwenende timwa ilu nondo kuyange mana ase kana pe mwenende na kunie simu specific kuma Kutha ase Kutha ni level 4 ase kana Kutha on a proven itivo endo itembesa mbingi nise mwenenga na wheat ni number 1
peke ndikitwa management oitini wa kitwi thina wa munene ni management timbesa mbunge ya kitwi ndabe ministry tunenga impesa si account acquisitions ni oiti thina number 1 itawanyo management suoni twa munenge ndawa aitwa munenge mbesa muko ndawa chance ya kuanda wino na amu menu modhuku mabu mayosa ndawa izu meyuta katika private hospitals si yulo number 1 chance ya kuandawa tunenga hospitali na ndawa isu sikibidwa ni matakitali amwe mona hospitali sio mai madhukume siko kwa number 1 oiti wa kitwi wa trikanu kwithwa with the best then over there on a very close monitoring na management ya hospitali sito pema kwithwa na kiu tukanenga na mbesi ndawa twanenga na mbesi ya kila kindu chonze naweza kwithwa uiti no uhebu hata kidogo. Okay. Number 2 tuumia mpesa ethe tuumia sia kwika ICU na kwaka HDU na sisi yake sindula twekata tuumia isu ni part of management tukethia umia mpesa sia kwaka ICU na mbeza isu si kuwa sindu ingi kana si channelwa side ingi putu ya twapitia in terms of management. Yeah. Aya vena motumani meva kauta uno ayata wa Jason mutie kuma Motomo Kitui County kuma dispensary nginya Kitui referral kuyendawa 90% ya awau makita akuthowa ndawa nwekela tunene ya usino yekutha kukuiti Kitui wena mathina maingi muno na wesa utabinyuta mbunge nitambeiba mutonya kosa isaithia nimwatethesie nendi antu mwenzi kana MCA wukite ndalani ward ithi kuma twasa kwa Mr. Mukenya tuyamona ingi na vai kendo wekete tinda inesa aya usine woni wa mwene ndosu ni ukweli nzamba no ukweli nzamba nena ukweli asante kwa uyo kwa uyo musio ninye chalo kuma Kitui lakini anduma Kitui mbialai mawandikira igamba kingi bandelo kabisa mbialai lelo nita siakana na sivo aki we okay andika nesa tafadhali lakini acha wenena uwo ebo MCA ithi manoni beta umurango manoni we twikatikisa twikatika kivindu tutethesie kuko na thina wa stima manoni maina menda pupende kana transformer inondo aite please tukwate mwaki ni tuetetie na no twese wo unyanya na MP nanaeleza kumbe yange eta wa Mrs. Alimo ni unyanya na MP MP wa Central ni munana ko ningumu kule na nongo mukunienge ni mutabia iyo lwathi nosu na ni kundu kwingi munengete already ni kundu kwingi munene ni wetete na ni mwandikite list nundu ni kukwendekana transformer ona tipe boka wathio na side ona ba mulango ba mwene mulango kisekini peka utuike baya kate transformer kuni moto mengi thina no transformers transformer aya mheshimiwa Makalimo ulu livoti ni wate ne kumufikia mukoniesi mu mavano erasa sambia nzamba atuchimbie mboloti isi mboloti kana ndazi ball andikete mboloti anza andikete kigamba mboloti ni karo from maini beto au mulango wode ne kuve na thina wake butiko maini niko nguku ya kathungi saidi ya kathungi na katulani ba ya saidi ya lakini nitu matabie ndo matabie no kukwegwa maini kila tuika kivuki yetu iki ye cha katulani kitu na nenga ni projects that project is almost 28 million na no projects itu mini tuiki kuna mpaka maini na nzukini saidi sio nzeme ya maenjo kivuki Erasas niaje niko fiti Steve Kano from Iyani Mwakine swali langu ni mbona huku kwetu maendeleo haitufikiangi kwani shida ni nini na tulipiga kura huone kwende
yani masako ewe masako ni kwati atongo imangale kwezi mukwewa usini mwenende kule ndi meki ata na mambo ni kula na maendeleo memona ekwiye undabi otongo iwila njara ngale kwa ya kwenyu otongo yalo anyuvie no thokomete atongo yalo anyuvie ni mathokomete etha no thokomete iweta etha nda thokomete uyumulika pia nikenda mukawese ithia ni wathokoma erasa suliza nzamba dams za uku atachimba ama tutaendelea kuhangaika ni karo kutoka Maini maini bena thina wake muno ni andingi ni maini ona nyamena thina kwende na utuma motuma ni maku kwisila ile itatu kenda imwe tano ningo sisi Facebook onda tika mbotho siokete na ndi nena tambo kwa nyangea obanini in fact karo wa sisi ba ya maini pes lango no kwitwa tuita pes lango no ba the wanzukini silango suni wotu na tumi engineers na engineers imanokie na mana sisia undu matona weka na imana atwashuye kubikwa wendo kubikwa tikwenzwa afresh wa hivyo nende weki olindeka kwa usilanga netubukwa silangile ni vani tenis kumite mono sibukwe ni silanga osu na be ungi wa kitamba bandu wetu wa kitamba ekathungi ukwenda ubukwe na be ungi wetu atembe with na my issues na watu kwenda sisi undu tunawekea katika our budget haya utongoi wake twi vaiwe ya twasa kuya ndongoi na mathi ukoma mbunge matetha cia mo ene nyeninye Gideon Kivuri kuma mwinge north mumoni na indi kase kaleko cia mumoni atongoi mangale ko isu amukai usaidha ni matetha cia NND niko live at Komaroko Estate na indi unge yasia isa kutwete ya mheshimiwa mbili wa Changwithia East vaumu tongoi kuwa vikambunge mutabie wake ku ene osu etawa kanisi etawa Morrison enda mheshimiwa wake wake kuno Bernard Moema watching live at Nairobi West watching live at Matuoso Sara Mbinya twende na kunena Facebook ni Mutongoi TV and Twitter ni at Mutongoi TV ke at Rastas Kithoku na tumani mukuvini ile itatu kenda imwe itano nzamba twende no minukilelia nenda twambo kwa nengeo banito like maundu ma uteti na vene ndio inge methitwe maimbia wesona alama ya MCA 15 manaendete kwa mheshimiwa Ruto wesona umwe kwa mukulie moi anaendete ikata anaendete kwa interest sio kana interest ya mwene ndi nondo kwithia na speculation muno mathinga le kone isu metha maendete nondo wa interest sio nondo akamubothi sendo cia muthembo mheshimiwa Nzamba one umwe katika ma MCA 15 alama anaendete Karen kuya kwa mnini wa president ne inaenda mboka ya kiuteti kana nenda mboka ya kunena nisema ondo enende matonyo tetheka inda mboka yesu to notethia mwene ndi wakitu yata mulango wode Erastus number 1 ndo tabia mundu wa mulango wonzombo umbethukisi na mundu wonse wekenye umbethukisi oine ibinda ya kwibanga kiuteti na paike ndo kithuku kwibanga side wezino yosindwa umunzi muteti wonze wisi uteti andu make ende kuita kuibanga wazizia oka Kalonzo Musyoka Gideon Moi Moses Wetangula na Musalia nimebangie Raila na akena timu yake yonze nimekiata nimebangie Moses Kuria Martha Karua Mwangi Kiunjuri nimebangie umunzi Kalonzo ayuko mana na uru ndo kulu tibo kwanza umunzi moko mana Mombasa Mombasa leaders Raila na President Uhuru mbemu ndo na makulia usipati leader na kuniwe kura mulango nina chama chakwa ni party leader independent ni party leader ondo Kalonzo otono yukuru kunene andu make baya nyendi mundu ni ungu ake baya mbunge akitwi ni ungua chama chapa ndio ungua chama cha mundu na bai mundu wina haki kana wina right yongule nendie kwikata na ni tayari kuyo negotiate dola ulo kuitayari kutethia andu mako mamulango ula uitayari kutethia mayuthi makwa ula uitayari kutethia ama maboga ni tayari kwikala na kenzi na andabye tano kutethia andu makwa that is what I'm looking for na ende
itina wandambo kesu itunoni otongwe wa kaunti ya Kitui utongwe ni speaker George Ndoto mutongwe ala ingindeni wa mbungesu mheshimiwa Peter Kilonzo kana Tangawizi mheshimiwa Nganga mutongwe ala nini mayumire na kwithwa maiputhisia ndambo kesu yenyu na kwasekana su manaendi kumanende tonondo wa mawendimo utonya kugonene hata yulo wa ndongo isuko yumile na kuliana na ndambo kayenyu kana kuputhisia ndambo kayenyu ani atongwe tumanengere ndaya lakini mane ebuthisi number 1 ndo ambao kila we speaker wa mbunge othi ungame side imwe ya chama speaker wa mbunge ndaile kungama side ya chama aile kuthe neutral aile kuthe bakatikati ndaka ungame aziji tungamire na Wiper mongamire na Wiper mena nyene independent ina mukuni kura pe andu matucia matutitirungi baya ni mamukuni kura ethe ando mano yola wina go baya mbunge a resign enoke musi yake kale musi speaker osu number 1 kuikunengane kutangaza ba TV ne kana kuikunengane statement yes mbeza ya mwene nzo natumia na ndo ambapo tumeambeza ya mwene uyaze ungamita chama kina na we speaker ko number 1 ethe ndezo ya wake a resign ya thomwe weyo tunenga ma youth zingi miaka ya wanga mono zingi no ambe ya kulwa kugethe olwe no ya wake haile kutrabia mundu lo ne naki yone na ba minority leader na majority leader me naki ya kunenea emo majority leader andu moma chama cha Wiper ala mendie kwa Wiper katika UDA kwa Ruto makasi andu maitu machama kitu cha Wiper tuino tano na nitu mawipu minority leader na right ya kunga makasi andu maitu manaka ala mendie kwa Ruto kana kwa UDA nitu mawipu na nitwa keme yake wiko wo lakini tena haki ya kunga mazi pati mheshimiwa Nzamba kana mheshimiwa ngwa independent undu ngavana kaluki ngilo ne party leader no ne party leader wakwa ko uzuni mundu ungwa chama chongi na kwa ndio ungwa chama cha mundu ni ungwa chama chakwa ne ndiye katika political parties na ne register kila kindu chonze independent na wongamana wako na wongamana na kuna kula ni mwenenzi ambikia you uzuni ukunena kindu kingi yeah ko ni naki yes na mundu wonze independent na mundu wonze wesa waendie na chama chake ena aki yo dhiponze mundu wake kutetheka ndakakengo ni mundu aye chama kini cho kinena aki twi chama ki mbona moma you negotiate mekula so ni mundu na kana menda amata gwita mavumo makwazi ando aye mendie nundu mavumo ila mendie na ivaje mana atie mavumo mai mumbaze mana atie mavumo ko usuni mundu utekwelewa kilo kuweta au ndo lazima na ngamie speaker minority na majority maana state house mwaka mwi model pai mundu ama kuja mende state house kwikata mendi onene yangu pai mundu ama kuja deputy president ni namba ile Kenya wina haki yani ono bisi no bisi wa serikali na wadi kwa ndizi no kula zoi kwikata wadi kwa chief no kula zoi kwikata ko uyano bisi wa serikali webeto ubingo to ni serikali na webeto ni serikali kila mundu wonze withe we wa Wiper withe we wa nak onanu mudi kwa Ruto mwamukulie twendata kana twendata untwendo tuteje kina ki na Ruto akamatethia ethenda matethia beba abetoneka kangu kule mheshimiwa inyele mona NDA twinene ya kutethwa hii pema undu munethiwe muitavyo deputy president nondo niwe namba ile chama wazia yulwa maendeeo kwa mwenendi ndio tumekule mwenendi ateka kesi statement yakwa ila namunenge deputy president nina mwene nye mwene nina muiye ni wende te side mbingi yes wanenge anake mpesa sio bingwa miradi wanenge anake motorbikes sio dhukuma na wanenge ibeti mbesa yes nina ukulia ogeketwi na batoneka ubike mulango nikada zindu yonenga naye kuya wete mayuri makwa nye utadi wako ubozi goda Ruto okete ketwi muno mulango muno mulango takatulade takadhungi ngona ete babizi mayuthi makwa motorbikes na machine sio dhambia gali uri ndia afford lakini ndo afford you bundu give au kolonza ba ena ndana kusonge yata anambiye no kuka okay anambi fact dina ni koroneno yo kaba bino kubingu batiti neto muthocha
na ni kwa shua nesa twa muthoja ukona nanga ngete ba wone tie mota cia nundu ni muvya muno vave na makulio mevane kenda twa minukililia na tuminukila na Yolwa Devolution Conference leo kitekwa makueni tuneni wa mondo over kendo keini tu asu ange now MCA wano anaigwo no zongezwa wa alamu na yuko MC wanu anaigwo yes kawaya na MC wanu alikile mbungeni na Jubilee na Ruto no wa Jubilee haya okay kuwa songeka no asongeka enda okomandani wa mana ndana wete sito yake mutu watu enzie all vaikivu haya ngaba na mutu ni wenza kiwo nsamba ni museo atwikie kachao keva ketundu ukifuka kamale ketundu no bese ni bese fube bena thina kiawa kale luko nikezitika se pe bandu wende kana chao na in fact no kuthi mpesa tu atuna so limited twa umunzi ngakwata mpesa no to make nzamba tuivata naku lakini ingewa ya Ruto eka mbuvi wake tui haya niwoni wake ithie mathata ni mavoko twina thina wake wu gavana mutwa nda thuko mako haya gavana mutwa no amule kwangale kwa nesu mathata ni unaona ke asia kitui tuko na shida kibao ya maji na chakula tuangaliwe ni keti elija kutoka Kathonge kwa kutiwa aya kewunga lekwe nezu yes na ni wale serikali akaunde kitwi ni edukesi yulwa muvya wa maundu make wo na no sukuma ese nende asine manya kewo Mutongwe TV Mr Nzamba anaongea ukweli kabisa ni vile miambani awatufanyi poa kwa hospitali ni Mutia Mwema kutoka Kitui Miambani ni ward ya Mheshimiwa Nganga na ulani wa minority leader ula Mutongwe wala nini ndeni wa mbunge ya county ya Kitui ni kwatia nethanda na ewa wasi wakawa mana nake mutabie kiu enende ni movikia na kwithiwa mayenda mathinikiwe uno karo lo amaini ni no tumani wake na ende Nzamba nenda tuminukililie na Yolwa Devolution Conference twene ni Devolution Conference ni umbano wa serikali cia miti huko na counties wewe MCA ni mwe katika ila siro devolved governments na hiyo kulia kwa yokete ba kufikia vautu ikite kumela devolution conference kumela devolution yoki na serikali cia miti huko ungwa katiba kio kama kwangile na 10 utaona za ndeni matethekete na serikali cia miti huko ni matethekete monobyo ni tethete number 1 serikali ya miti huko ni create a lot of employment ni create mawe maingi kwa enenze na mundu wonzo kusisia nukuona waandikano kana serikali bingi cia miti huko kuyo ndu siende kuandikana tiwo serikali ita devolve kana itegitwa ya miti huko yaandikana kuni number 1 number 2 wasisha maendeleo yes undu meka watene tiwo imakwikwa yes serikali ya mti uko ni tetheti ukasa kwithia no biki MCA no mara kile kila kikwendekana na MCA usu asukuma obisi ni wa executive wa governor yes na maendeleo asuma kekeka ku to a big extent serikali ya mti uko yes ni kuthukuma na tunenge credit balaki tunenge credit balaki wasema lelo ala make wala mi oikitwi ni maingi muno yes na mekwa through serikali no ya mti uko wasisia malelo ala matemwa ni maingi muno wasisia ndobo ila siakiwa sianzwa mengeto la yakwa ndina nene mengeto lakini mengeto twakite mulango okay bingi muno wasisia ando oipecha ando makwa kwa machangunga tumanengete mpesa sia kwika wimi munini na mende kukila kupe na maendeleo mengi muno okay serikali ya mti uko yatete yeah right na ndi mwenda muzize twenene Yolwa umbano wa serikali cia miti huko kameme kama visa kalawe vetana munaona ko ka Mutongwe TV kakethwa kaikwete umbano uyu imwe kwa imwe kana live ndene wa TV ya kuna mitandao ni tu amekumukanile Mutongwe TV Facebook na Mutongwe TV official ndene wa YouTube together live kwambia wa kwambilila ukite matukumyongo ili na 3 ginya umbano usui loka thela matukumyongo ile na 3 ni umbano loka tu kuya ndene wa school wa imwana wa Makueni Boys ni county
kauntini ya Makueni musini wa wote kutuketha twi live ikalava mitamboni ketha nondo wa corona kukwivika anini andu ngili umwe nimo metikire tukulika kuya kwou ketha wi nyumba na watavya munana watie maundu ma governor serikali cia miti uko maundu ondela makanenewa ni chathi kila president Uhuru Kenyatta okethwa aivingwa mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga na hake muthenya wa keli afikie na kwithwa ainena chathi ni kiu na indi uroka avinga chathi kiu ni munini wa president Dr. William Ruto kwou kala mitamboni ya Mutongo TV nondo naomba atani wa mukamba utambire kumaba yes peke ndikimo kwenda kukanya katika devolution conference yesu peke ndikimo maitini lazima mundu wonso kethwa bwethwe nacho ethe atoneto nzanzo yes. ya corona ile ndozi ile kwanza ndozi ile maitini lazima any discrimination hata nengi na mezi yandu kukwata corona za nzo ya kusia corona baibandu ya iti watolo nzanzo izo luka kwatie mundu itone tandu ni mundu mewa corona watone nzanzo izo na maile kuithia open kwa kila mundu wonze kwatendi mukutanozo izo ni nziemwe ya kulasimithia mwenenzi kanandu na atongwe wonze masanzwe nino ni munene wa thukumi ayasi athukumi yonze ni lazima masanzwe tuyasya nzanzo eno na ile kubya mwenye wakazi ni lazima ti lazima mwenenzi na kila mundu wonze anengwe right yake ti lazima onengwe chanjo hayo utona singana yandu ingi mundu matatonetwe utona kuya mwenenzi atatumino ya yulwa nzanzo sia corona iko lakini ethia mwenenzi no kuigwa ayenda otono atone ethia ndakwenda otono ndakatonwe musumbi ongamie nesa na sia twekulasimithia andu patone nzanzo eno nikibundu ngio kileva ine kwa sia lazima otono aya utumani wavika bitikile ni sobe motumani meva metukinike nato minenzamba yes ni tuminokilete director Steve Karoda watching from Cobb Bank CIC Plaza Upper Hill tuned na wingumu ya MP Patrick Musimba velelo wa kuma emale ukia road wena kito kingi wetwe kiwo kwandaiya nake ungi asya mumoni ward twina thina muno wa kiwo malelo na sivitali ya kase wa wathi waandikia wandawa na wituma chemist na surely tunaambiwa tuko na viongozi Kitui hatuna viongozi so bwana Nzamba wanadanganya watu tafadhali sini muoni wake ni wakumangala kosea mumoni ni kimuli asianda vise mheshimiwa kananda mboka isu yake ya kwa Ruto tia kutethia ando mamulango indi ni kwa utethio wa mavumo asioke musi na itethia ando ala mamukune kula eto ni kimuli na indi wamuthia eto ansio kilwa ngeli Nzamba munovyo na umwe ya mawoni make ni masio UDA tosha Nzamba tuminukilile ne unenga nateke mo ona tinda teke mo second kadhaa nena uneni wako wamuthia kwa mwenende 2 minute yeah number 1 yes. Nenda kwa sidi mopia nundwa mwenenzi na kumbethukisha imwetu na Erastus yes. na ngwasya nitumunengete ndaya nundwa tusakwa na tuyasidi mopia nundwa tusakwa ningamu represent ningamu kume ngwasya mutu nengo ibinda na mwitu nenge mwana sasio zana bala mukona twidi wrong mwe free namba yako kwa sasio nze mwengu ni ya na mwenda bibala pena tena nundu mwandikile baya nikanaweza kuthena muthukuma ngutabya ndo mamulango ene mendete na ni tayari kwenda abathukuma thank you very much Nzamba ni wosa simo bede simo yake nako na baby na walenga sio ndo mwana nge tuteweta taza simo kundo asia mama kone simo ne motele nende movya muno mweshima ndo akuka ketha ne muno mulango na ende ndongo izu no wewa ndongo iloto no pikia ila si ati nango muno ne mwenende itabithu kome mwenende ndo mwenende anyivwe weza ile ani wathukuma kana anyivye mutongo ne kendo ile ani wathukuma na ende mwendo museisia wethwa na kwera sasa kithuku anzo mande ne wakilungu cha utongoi na uteti na mweni witu muthenya ni wa umundi ni MC ya wa ward ya mulango kwa kauntini ya Kitui mheshimiwa Nzamba James ndeni wa kilungu kino tukethiana ingi muthenyani wa oni ndeni wa mauvovi lingine ni vamwe ndo wa saa umwe na nusu cia wiyo kwa oyuti wanesa no yende abikala mitambo ni ya Mutongo TV nundu no yongwatanio ya mukamba nito Erastus Kithuku